yonke leshubo babamkhulu lesemithikisa uthe umfundisi ade phethe inkonzo ekuseni kwahamba umuntu eNazaretha esuka la washiya la waya kwindawo wahlula ukuthi mabe umuntu egwiliza phansi kwesizibo uyafica uyazi umshenge wasenyangeni nakhona enyangeni iyona ecela lamina uzoyibona ngizozibona kula inyanga ngizocela ukuthi ikhoma zama ihambi kahle imile ngiphethe yonke into okuyikhwama umfundisi yahamba indoda yakhokha abafana bebedayisa amafoto ibona bancane abafana ufune usigenca bagenge uthango lenye wahlabela imizondayo insizwa wabelezo uthi uma ungene endlini vele kunokude yonke manje ushembe ngobona uwamakha asezulwini shiya lento hamba usigenca bagenge ngifuna abafundele ulo fundisa intandela abafundele uverse 45 intandelo zesabatha le ncwadi fana niyifunda ingwene unina abantu amaNazaretha ungawuphathi umuthi ngesandla sakho uyikholwa yokufa nokufa. Lokho kuchaza ukuthi ukhonza amakhosi amabili ushembe ngapha ukuthi ngapha uyawunyanyenya uthandenye into ongayikhetha phakathi namakhosi omabili ke masuphumile lapho masuphumile lethumbelini uyakasenga lapho ipike inkosi usungayithanda-ke bese uzondenye uthele anza madoda yini njalo kuya lapho amadoda lawa amadoda athi kakhulu sathi siselelisiwe hamba yothathana ngale oya nje sendikhupha makagase sendoda engasaphumuli ukakahlelo lesuku bamthela noyeshamba mbesemuna manje kodwa engathathwa wula lo muntu uhambe uyahlupheka noma niyangilida wadoda abantu baphuma sebephakathi emngceleni ngiyayiphatha kanjani kodwa lento ngoba kubhaliwe umfundisi Ntombela khona le usho lo uthi ukufa nokufa awukushaye kanye nje ubathusa abasaphatha verse 45 kuyisono khona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa yokufa nokufa. abafi ngando sikhona isiphetho khona umshawuphela la umuntu wonke ozoyimela Sakunesekho lo mngane wakho uncike ivale mfana ngikhaza nabantu ivale mfana ushembe uphelele ebuhleni bamaNazaretha.